ari ikintu kimwe gikomeye cyatumye uruzinduko rwa perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye Kinshasa kuri wa 20 Kanama 2026 rutangira kwibazwaho cyane. Asubiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'igihe kitagera ku mezi 2 gusa avuyeyo. Ku itariki ya 22 na 23 Kamena yari Kinshasa ahura na perezida Felix Tshisekedi baganira ku mutekano wo mu burasirazuba bwa Kongo n'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi. Ubu yongeye kuhagera kandi agarutse mu gihe imirwano mu bice bya Kivu y'Amajyepfo ikomeje kuba ikibazo gikomeye. Ariko ikibazo gihita kivuka niki gitumye Tshisekedi yongera guhamagara Ndayishimiye Kinshasa muri iki gihe? Ese ni ibiganiro bisanzwe bya diplomasi cyangwa hari ibindi bikomeye bijyanye n'umutekano n'intambara biri ku murongo w'ibiganiro? Kandi hari ikindi kintu cyongera uburemere kuri uruzinduko ruje nyuma y'uruzinduko rw'umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi General Prime Niyongabo Kinshasa mu ntangiriro z'uku kwezi. Uyu munsi tugiye kureba impamvu uruzinduko rwa Ndayishimiye rushobora kuba ingenzi, uko ruhura n'imirwano yo muri Kivu y'Amajyepfo ndetse n'icyo rushobora gusobanura ku mubano w'u Burundi na Kongo. Ariko kugira ngo dusobanukirwe neza ibi tugomba gusubira inyuma gato kuwa 22 na 23 Kamena 2026. Ndayishimiye ari Kinshasa mu ruzinduko rwe rufite uburemere bukomeye. Yahuye na perezida Tshisekedi baganira ku bibazo by'umutekano n'imibanire y'ibihugu byombi. Icyo gihe ikibazo cy'intambara mu burasirazuba bwa Kongo cyari kimaze igihe cyaragize u Burundi umwe mu bafatanyabikorwa bakomeye ba Kinshasa. Ubucuti hagati ya Bujumbura na Kinshasa ntabwo ari ubwa diplomasi gusa, hari n'ubufatanye bwa gisirikare cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo hafi y'uduce twa Uvira, Fizi na Minembwe. Raporo n'amakuru atandukanye byagiye bivuga ko ingabo z'u Burundi zizwi nka FDNB zifatanya n'ingabo za Kongo FARDC hamwe n'imitwe yitwaje intwaro ishyigikiwe na Kinshasa mu bikorwa byo kurwanya AFC M23 n'abafatanyabikorwa bayo muri ibyo bice. Ibi ni ingenzi kuko intambara yo mu misozi ya Minembwe na Fizi itandukanye n'ibera hafi ya Goma cyangwa Masisi. Ni agace kari mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Kongo hafi cyane y'umupaka w'u Burundi, kandi ibikorwa bya gisirikare bihabera bishobora kugira ingaruka zitaziguye ku mutekano w'u Burundi. Mu byumweru byashize imirwano muri ako gace yarakomeye ndetse no mu ijoro ryahise. Hari amakuru avuga ko mu ntangiriro za Nyakanga ihuriro ry'ingabo za Kongo, ingabo z'u Burundi hamwe n'abafatanyabikorwa babo ryagerageje kwagura ibirindiro byabo, no kuvuga bagerageje kwagura ibikorwa bya gisirikare mu misozi ya Minembwe. Ku rundi ruhande abarwanyi batwirwaneho bafatanyije na AFC M23 bagiye batangaza ko bisubije ibice bimwe na bimwe ndetse basubiza inyuma cyane ibyo bitero. Mu makuru yigenga akurikirana intambara yo muri Kongo harimo n'isesengura rya Critical Threats Project, hagaragajwe ko mu mpera za Nyakanga imirwano yari ikomeje mu bice bya Fizi na Mwenga, ndetse abarwanyi bafitanye isano na twirwaneho bari barafashe cyangwa basubije inyuma ingabo zishyigikiye Kinshasa ahantu hatandukanye. Ibi byose byatumye Kivu y'Amajyepfo iba imwe mu mpande z'ingenzi z'urugamba muri iki gihe. Naha ibintu birushaho kuba urujijo. Ku ruhande rumwe u Burundi buri mu bihugu bihora bivuga ku mutekano n'amahoro mu karere. Ndayishimiye kandi ubafite indi nshingano ikomeye kuko ari umuyobozi w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Ku rundi ruhande igihugu cye gifite ingabo ziri muri Kongo kandi zifatanya na FARDC mu bikorwa bya gisirikare. Ibi bituma uruzinduko rwa Ndayishimiye Kinshasa ruba rufite ibirenze bijyanye n'imibanire isanzwe ibihugu byombi. Kandi ubu hari ikintu gishya. Kuwa 6 n'uwa 7 Kanama General Prime Niyongabo umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi yari Kinshasa ari kumwe n'abandi basirikare bakuru. Amakuru yatangajwe icyo gihe yavuze ko bagiranye ibiganiro n'abayobozi b'ingabo za Kongo ku bufatanye bwa gisirikare. Icyakora ibisobanuro birambuye ku byaganiriweho ntabwo byatangajwe ku mugaragaro. Ni ukuvuga ko mu gihe kitarenze ibyumweru 2 habayeho ingendo ebyiri zifite uburemere. Mbere hagiye umuyobozi mukuru w'ingabo z'u Burundi, ubu hakurikiyeho perezida w'igihugu. Ese ibi bifitanye isano? Nta gihamya ihagije yo kuvuga ko uruzinduko rwa Ndayishimiye rwateguwe kubera gahunda runaka ya gisirikare, ariko igihe rwabereye gituma ikibazo kiba gikomeye.
kuko nyuma y'uruzinduko rwa General Niyongabo amakuru yakomeje kuvuga ko FARDC n'ingabo z'u Burundi zakomeje kongera ubushobozi n'abasirikare mu bice bya Fizi hafi yaho imirwano ikomeye ibera. Hari n'amakuru yatangajwe n'itangazamakuru ryo mu karere avuga ko kuwa 16 Kanama General Major Erindi Zigiye uzwi nka Muzinga akaba umugaba wungirije w'ingabo z'u Burundi zirwanira ku butaka yagiye muri Fizi guhura na Brigadier General Fabien Dunia Kashindi uyobora akarere ka 33 ka gisirikare ka FARDC. Niba ayo makuru ari ukuri icyabagaragaza nuko ubufatanye bwa gisirikare hagati ya Bujumbura na Kinshasa bukomeje ku rwego rwo hejuru. Ariko ikibazo gikomeye ni iki? Ni iyihe ntego iri inyuma y'ubu bufatanye? Ku ruhande rwa Kinshasa intego ivugwa ni ugusubiza leta ububasha mu bice igenzura imitwe yitwaje intwaro no guhangana na AFC M23 n'abafatanyabikorwa bayo. Ku ruhande rw'u Burundi ikibazo gifite indi sura. Burundi bufite inyungu ikomeye yo kubona ko umutekano uba mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane hafi y'umupaka wabwo. Intambara ikomeza muri Kivu y'Amajyepfo ikaba ishobora gutera impunzi, gucuruza intwaro mu buryo butemewe, imitwe yitwaje intwaro ndetse n'ibibazo by'umutekano byambuka imipaka. Niyo mpamvu Bujumbura ifite impamvu zo kutifuza ko intambara ikomeza kwiyegereza imbibi zabwo. Kandi hari n'ikindi kintu gikomeye abantu benshi bashobora kuba batabonye. Ndayishimiye ntabwo ari perezida w'u Burundi gusa, ni na perezida w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe muri uyu mwaka. Ibyo bisobanura ko uruhare rwe muri iki kibazo rushobora kurebwa mu ndorerwamo ebyiri: nk'umuyobozi w'igihugu gifite inyungu z'umutekano muri Kongo, ariko nanone nk'umuyobozi w'umuryango wa Afurika ushinzwe guteza imbere amahoro n'umutekano ku mugabane. Ibi bishobora gushyira Bujumbura mu mwanya udasanzwe, kuko niba intambara ikomeje Ndayishimiye ashobora gukomeza gushyira imbaraga mu gufasha Kinshasa mu rwego rw'umutekano, ariko nanone agahatirwa gushaka inzira ya diplomasi. Mu by'ukuri Ndayishimiye amaze no kugaragara mu bikorwa by'ibiganiro birebana n'ikibazo cya Kongo. Muri Nyakanga yakiriye Bujumbura intumwa z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'abahagarariye amadini muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rw'ibiganiro byerekeranye n'ikibazo cya politiki n'umutekano w'igihugu. Ibi bituma uruhare rwa Bujumbura ruba runini kurusha kuba umufatanyabikorwa wa gisirikare gusa. Ariko ntitwakwirengagiza ikibazo cya M23. AFC M23 imaze igihe ari umwe mu mitwe ikomeye ihanganye na Kinshasa mu burasirazuba bwa Kongo. Intambara yayo n'ingabo za leta ya Kongo ndetse n'imibanire yayo na Kigali byatumye ikibazo kirenga imbibi za Kongo kiba ikibazo cy'akarere kose. Iyi mirwano ikomeye muri Kivu y'Amajyepfo yiyongereye ntabwo iba ikibazo cya Kinshasa na AFC M23 gusa, ishobora kugira ingaruka ku Burundi, u Rwanda, Uganda, Tanzania n'indi miryango y'akarere. Kandi niyo mpamvu uruzinduko rwa Ndayishimiye rushobora kuba rufite ibibazo byinshi ku meza. Ese baraganira ku kongera ubufatanye bwa gisirikare? Ese baraganira ku buryo bwo gusubiza inyuma AFC M23? Ese hari ibiganiro bya politike bishobora gutegurwa? Cyangwa se hari ikibazo cy'umutekano cyihutirwa cyatumye Tshisekedi yongera gutumiza mugenzi we? Kugeza ubu gahunda irambuye y'ibiganiro by'uruzinduko ntabwo irashyirwa ahagaragara ku buryo bwuzuye, bityo ntabwo dukwiye kuvuga ko hari icyemezo runaka cya gisirikare cyafashwe mu gihe nta tangazo ryemeza ibyo. Ariko igihe uruzinduko rubereye nicyo gituma ruba ingenzi. Kuwa 22 Kamena Ndayishimiye ari Kinshasa, kuwa 6 kugeza ku ya 7 Kamena umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi yari Kinshasa. Hagati aho imirwano muri Fizi, Mwenga na Minembwe yarakomeje. None kuwa 20 Kanama Ndayishimiye yongeye kugera Kinshasa. Iyo urebye ibi byose ushobora kubona ko umubano w'umutekano hagati ya Bujumbura na Kinshasa ukomeje kugira uburemere budasanzwe. None sibi bisobanuye iki ku hazaza? N'imirwano ikomeje birashoboka ko ubufatanye bwa gisirikare hagati ya Kongo n'u Burundi buzakomeza cyane cyane mu bice biri hafi y'umupaka w'u Burundi. Ikindi gishoboka nuko ibiganiro bya politike byongerwa imbaraga cyane cyane kubera ko Ndayishimiye afite inshingano zo kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe.
hari kandi amahirwe y'uko uruzinduko rwaba rugamije guhuza inzira ebyiri, igisirikare na diplomasi. Kinshasa ikomeje guhangana n'imitwe yitwaje intwaro, ariko abayobozi b'akarere bagashaka n'inzira y'ibiganiro. Ariko kugeza ubu nta gihamya ihagije no kuvuga ko hari amasezerano mashya cyangwa gahunda nshya y'urugamba yafashwe muri uru ruzinduko. Icyo tuzi ni uko Ndayishimiye yongeye kugera i Kinshasa nyuma y'igihe gito cyane, kandi ibibaye mu gihe ubufatanye bwa gisirikare hagati y'u Burundi na Kongo bukomeje, mu gihe urugamba rwo muri Kivu y'Amajyepfo narwo rukomeje guhindura isura. Ikibazo gikomeye gisigaye ni kimwe: ese uruzinduko ruzavamo igisubizo cya diplomasi cyangwa ruzaba indi ntambwe mu gukomeza ubufatanye bwa gisirikare bwa Bujumbura na Kinshasa? Igisubizo cy'iki kibazo gishobora kugira ingaruka atari muri Kongo n'u Burundi gusa, ahubwo no ku mutekano w'akarere kose k'ibiyaga bigari. Kuko muri iyi ntambara, buri rugendo rw'umuyobozi, buri nama y'abasirikare bakuru n'icyemezo cyose gifatwa i Kinshasa cyangwa i Bujumbura gishobora kugira icyo gihindura ku rugamba. None ubu Ndayishimiye yongeye kwinjira i Kinshasa, icyo azasiga havugiye n'icyemezo kizafatwa ku bijyanye n'umutekano wa Kivu y'Amajyepfo, nibyo bizerekana niba koko uru ruzinduko ari urwa diplomasi gusa cyangwa niba ari intangiriro y'indi sura nshya y'umubano wa gisirikare hagati y'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.